stavim svoj spavaći vagon. Znači, ovako to otprilike izgleda. Tu imamo 2 kreveta dolje, stube koje vode prema gore, 2 kreveta gore. Za prtljagu postoji prtljačni prostor i iznos. Zanimljivo, inače iznos hodnika. Tamo se može staviti prtljaga. Kako je moja torba malo prevelika, ona nije baš stala gore, pa se moram pustiti to dole na hodnik. Nema veze, preživeću. Znači tu imam punjača laptop za mobitel, tako da mogu svašta izvaditi s tim. Postoji tu još jedan na koji dobijem kolegu, za sad ga nemam. I ukratko to. Postoje neki uređaj, nimam još ne znam što je. Postavim za neku klimu. Upalim i gasim svjetlo, tako eto, nadam se da